أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من أشراتك مي سلسلة وهكذا كم مجندني قيامتك علامة تكابه قطن كويت النبي صلى الله عليه وسلم أقول منا خبر كربافا علامة تكابه قطن إيجتري باي كنكمي فالوه نمي غصفاوا أنا باي كنكمي تقرأ ركو فالوه من أن أدي مستقبلوغا فالوانه باي كنكموغي واهك أمو قتك أقول من واهك دكم مينني كودي علامة تكابه قطن أدي قيامتك بودتي علامة تكبه كويت النبي صلى الله عليه وسلم خبر كربافا أقول من علامة توجه تريبس هما مثل سلاجا بلالا وهكذا كان. لبتي أخوني نكمل بلوا جزيرة العرب نوتا شبه جزيرة العرب مكيه حسابا أي عربي كارا هنگوتك بنا كما فانما يمنون أقول منك راجين ميديتريغا ميونا عربي كندون نيمي يمنون فشيكين غوس غايك غندكا جوردن نوتا أردنا همي شام كارا فشي حسابا أي جزيرة العرب إديتريغا سعودي عربية يا أديبس إهن عربي قومتا هميني جزيرة مكيني أقول من ديوهن كما أندقول النوان دينغناكا جزيرة إكي أسلوغا بيمجي وشاقين فين نوتا كاندو أننا تانتا جزيرة العرب نوتا شبه جزيرة العرب مكيني غاق غندكا وشاقين كالا غوتكا كاندو أنناتي إهنمس إكو وشاقين كاندو نوناتي مكيني شبه جزيرة العرب مانكي جزيرة إكا ورن إقوتي هم أقول من فنان سعودي عربية يا يمن أدي إمارات فدا تنتن همني چاٹوغا ور بودبه مانكي تيم فراتوغا كاندو اووا هترونا فراتكم كاندو أقول من فنان نونان هم بما ميدو أقول من جترين دتوركوفا حساب الدوي بفلكبس إحساس كورفان وران أدغوانه جزيرة العرب كي اتنوغا بودتي بيا بغيچا تكا پاكوتن اووي ادي اتنتانغا فෙන්ආරුත නොත ෆෙන්කෝරුත හිඟ ඔන්න බගීචා තක බදලුවෙගෙන් ගොස්ෆා නොත මීග කුරීගවස් එපද ගොතකන් ඔය දාන කම මෙදුගා අල්ගොන් මෙන්න ෆෙන්නානි අඳාෆාවා හිරතක හනෆස්කමුන් ෆුරිෆාවා සහරාතක හිලාගේ ෆරබදත වාරේ වෙහුන් මදු සරහදුතක ගොතුග එන්නමස් කෞතු නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකරේග ෆානෝගේ උම්මත කුරවාෆාවා ඛබර්තෝගේ තෙරේගා මි ජසීරතුල් අරබ් එතනෝගා බගීචාතක අදි දඬුතන් ආලාවේ මාමෙලාමෙලි ෆාළුවේ فنكورتن هنگاگن دانكم وبني خبر كرواف أبو هريرة رضي الله عنه أريهم رواية أسفا رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها ميهكو إنك مدى زكاتو غوتوغا نيري اي مدلوغا هيفان ميهكو نتيجوم داندين تنوسكما مداوريكن عاموگين هينگجوم داندين قيام قائم نوا هوتي ade etanawaskamge zamanta
islami ummatuga kurim veswani dekifa hame egota tafaatu hisab tawga miyadu es fenna munde Umar ibn Abdul Aziz fada bekalunge khilafatuga islami ummatuga zakatuga hifane eves miha kuneti baitul malu furigen bandun dawaro wegendiya tanawaskan am wegendiya e fawga mi hadis kurawani wa hatta ta'ud ardul arabi murujan wa anhara imam muslim ga riwayat arabin ge bin arabin etisabuga amuko wazamberi wegen dirule mummida bin ebin ei bagicha taka fenkoruta faadu wejje tanekamuga wejjo maddan qiyam qaim nuwahute maneki jaziratul arab gotuga mi bele sarahad misalaka agulmennan amuko divehi befulna wada gennewen makka madina saudi arabia ge sarahad taka mitantam mi hanafas kamuga otuma fahuga etantanaki ei bagicha takavve etantanuga fenarta fenkorta hingafu maddan qiyam qaim nuwane kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ku rawaf mi bani ade bunave gotum mi masalaga tafatu gina ra'yutakin algon menna faalu kurevidan sababaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menna hadis ku rawaf miwa basfulun algon menna dalilu mikoddeni qiyam karibima nuta qiyam bumuge kuriga jaziratul arab misifay badal wegen dane kama enamas ege iturun ehem bay riwayat toga asfave kurigo eggota maniki ihugaves etanoga bagicha taka dandutan hedifa ifadan adi fengarutan hinga ifadan egotan anekkaves badalu wejjo maddan qiyam qaim nuwahut ehmima nuwata egota badalu wefa waniko duniyega tibe beka fenna nete e basfulu algon menna dalilu kodde kuri gaves jaziratul arabaki gina adadege gasgahage hedi mewaya gowan libemun bagicha tan hedifawa adi fengarutan hingamun dia tanikka ehnamas mihar algon menna nuniya rasul sallallahu alaihi wasallam ge zamanum feshigin miha hisaba miya muddatuge terega miya dolgon menna fenna ba ekkan kama khilafa hamagamus ei waran hanafas tantan kamuga wefawani jaziratul araba gulifawa huriha gawmta kevves algon men rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi basfuluge ijaza nuwata mu'jizatan algon men visnalu mattaka eba beenumve kurimves jaziratul arabuga evves waraka mi buneve gota fengarutan hinga adi gastan hedifa veto algon me kiritu qur'an an-nazar hinga la eruga musa alayhi salam ge wahakaga algon menna fenigen dani nuwata ekalege faanu fir'aunu ekiban salam evamwegen filan nikume wadagen ekalege faana wadagen neveni madiyane kiyunu rasha evs jaziratul arabuga terega himene sarahad madiyane ki Sheikh alayhi salam ge qawm ekalefana wadagen neveni madiyanuge ahulu werin fen nagan as ule waluge kariya etanuga mistakun tojje hifave min dalil koddeni wes ebami hunnaki fenuge tiyagi kan libifawa ba nuka adi hama ifadan gas fasiha kama ko heddi dandu hadda uleve ba nuka hama hemme algon men nazaru hingale aruga hud alayhi salam ekalege faanu wadagen nebi ahqafuge ahuru weringe kariya nuwata ekalege faanuge qawman allah subhanahu wa taala debwa fawa sifay gotuga asfa suratul ahqafuga wadhkur akha adin id anzara qawmahu bil ahqaf maneki ebami hunna kurimati fawa no tebami hunna kurimati wegendane hanafas kama adi farobadage terega diriulen jefawa wumuge halatuge wahakan ekalege fano qawman indar qurbanu ta handan ko devevi ibrahim alayhi salam makka ge furatama diri ulum feshuma algon men nazar hingala erugaves fennani ibrahim alayhi salam ekalege fano ge furatama darikalum ismail alayhi salam tuppulu ekalege fano ge makabalum hajar alayhi salam ekuga
ಮಕ್ಕಾಗೆ ನುವತ ಬಕ್ಕಾಗೆ ವಾದಿಯ ವಡಾಗೆನ್ನೆ ಬಕ್ಕಾಯ ನುವತ ಮಕ್ಕಾಯ ಕಿಯೆ ವಾದಿಯ ವಡಾಗೆನ್ನೆ ಎತನಕಿ ದಿರಿಹುರಿ ಎವ್ವೆ ಸಚ್ಚೆಗೆ ಅಥರು ಫೆನ್ನಂ ಒಯ್ತನೆ ನು ಎಹೆಂವೆಗೆ ಎಕಡೆ ಫಾನು ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಹದ್ರತುಗ ದುಆ ಕುರವಮುಂ ಗೆಂದೆವಿ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ألمنجي وربي تمن كليك فانوجي داري فسكولوجي تريم بيكو إبا إلهوجي جيكولوجي كاريغا حرمت تريبجنبا جيكولوجي كاريغا مي وزنبري كورفنيه إتنكي إبس حاليغا غوامي فلاغن هديغن أنتن النون مانكي إتنكي ದಂಡು ಹೆದಿ ಫೆನ್ಲಿಬಿ ತನವಸ್ಕಮೆಂ ಹುರಿತನೆ ನೂನೆ ತೆಬೆಫುಳುಂ ಅಡು ಅಸ್ಸವಾ ಫವಾನೆ ಫದಂ ಹಮೇಕನಿ ದಾದೆ ಕೂಡ ಫೆಂಫದಕ ಅದಿ ಕಾನೆ ಕದುರು ಕೊಳೆಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅಮಿಕಂಬಲುನ್ನ ದರಿಕಲುನ್ನ ದೂಕುರವ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಏತಕೆತಿ ಹುಸುವೆ ಇಸಾಹಿತಕು ಫೆನಜ್ಜಹಿ ಎಕಮನ ಎಕುಡ ಕೂಡ ತುಪ್ಪುಳು ದರಿಕಲುಂಗೆ ಕೀರಿತು ಕುರವು ಮಟ್ಟಕ ದುವೆ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಹಂದಾನಕಿ ಮಿಯದುಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಕೂರಮುಂದ ಹಂದಾಣಂ ಹಜ್ಜ ಉಮರಾಗ ಸೊಫಾಯ ಮರುವಾಯ ದೆಮೆದು ಗಾಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿಕೊರ ಸೈಯುಗ ಫಿರ್ಹೆಂ ಬೇಫುಳುಂ ಖಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಹಲಿಯುಕ ಮ್ಯಾಕು ದುವೆ ಮಿ ವಡಾಗನ್ನವ ನುವತ ಹಲಿಯುಕ ಮ್ಯಾಕ ವಡಾಗತುಮ ಶರೋ ಕುರೇಫಾ ಮಿವ ಹಂದಾಣಕಿ ಎಕಮನಾಗೆ ದುವೆ ವಡಾಗನ್ನವಮಗೆ ಹಂದಾಂ ಎತನು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಜಂಜಂ ಫೆಂ ನೆರುವವ ಮಿಯ ದುವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಫೆನುಗೆ ತನವಸ್ಕಂ ಲಿಬಿಫವೆ ಕೊಮ್ಮೆಕ ಮಿ ಆಯತ್ತಕು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಎಂಗೆನಿ ಜಜೀರತುಲ್ ಅರಬ್ಗೆ ಹಿಸಾಬು ತೌಗ ಫೆನಾ ಅದಿ ಗಸ್ಗಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ತನವಸ್ಕಂ ನುವತ ಆಮುವುನ್ ನೆಕ್ಕಂ ವರತ್ ಗದೀಮಿ ಜಮಾನು ಸೂರೆ ಎನ್ನಮಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಸಬಾಗೆ ಅಹುಲ್ವೆರಿನ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನುಂ ಎಬ ಫೆನೆ ಸಬಾಗೆ ಅಹುಲ್ವೆರಿಂಗೆ ದಿರಿ ಉಳುಮುಂ ಎಬಾಮಿ ಹೊಂಗೆ ದಿರಿ ಉಳುಮುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಕಂಕಮುಗ ಆಯತ್ತಕೆಂ ಹೆಕಿತಕೆಂ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಲಿಬಿಗನ್ನ ಬಯಕ ವಾಕಮ ಜನ್ನತಾನಿ ಅನ್ ಯಮೀನಿ وعن شمال إبامي هو كناي فراتنا أدي وين فراتون بغيچا وين مانك دي بغيچا كناي فراتو كدي وين فراتو كهدي فوي تفسير علمرين روا كوروا غتون سبا غهول ورينگه مي بغيچا توگه ترين انهم ورين ميوايا تركاري فدا ತಕೆತಿ ಬಿನುಮಟ್ಟಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ್ಗ ಗಸ್ತಕುಂ ಎತಕೆತಿ ವಕಿಕುರಾ ಕಣ್ಣುಜೆ ಮನಕೆ ಬಿನ್ನಾ ಕಣ್ಣುಜೆ ಎಕಂಬಲುಂಗೆ ಬೋಮತೀಗ ಎಗೆಂಗುಳೆ ವತ್ತರೆಗೆ ವಶಿಗಂಡೆ ನಮಸ್ ಎಚ್ಚೆಲ್ಲಾಗೆಂ ಬಗೀಚಾಗೆ ಎಕ್ಕೊಳು ಅಣೆಕ್ಕೊಳ ಹಿಂಗಾದಮು ಎಕಂಬಲುಂಗೆ ವಶಿಗಂಡುತ ವಣಿ ಫುರಿಫ ಮನಕೆ ಎಹಾವಿಸ್ ತಿಯಾಗೆ ಕಮ ಅಕುಗ ಎ ಬಗೀಚಾ ತಕುಂ ಮೇವಾಯ ಅದಿವೆಸ್ ಎನು ಬಾವೆತ್ತ ಲಿಬೆಂ ಹುಟ್ಟೆ ಎಫೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಗೋಮ್ ಗಹುಲ್ವರಿಂಗೆ ಉರೆದುಮುಗೆ ಸೌಬುಂ ಸೈಲಿಲ್ ಅರಂ ನುವತ ಅರಿಮೆ ಕಿಯುನು ಸೈಲ್ ಫುನುವೆವಿ ಎ ಸೈಲುಗೆ ಸಬಬುಂ ಎಬಾಮಿಯುಂಗೆ ದಂಡುತಂ ಹಲಾಕುವೆ ಅದಿ ಫೆನ್ ಲಿಬೆ ಮುಂದಿಯ ಮಗುತೌಗೆ ಫೆಂತ ನುಬಾವೆ ಲೊನ ಬದಲುವೆ ನುವತ ಹಿತಿ ಎಚ್ಚೆ ಕಮುಗ ಬದಲುವೆಗೆನ್ ದಿಯ ವಾಹ ಕೀರಿತು ಕುರ್ಆನು ಅಗೊಮೆನ್ನ ಫೆನೆ ಎಂವಿಮ ಎಯಿ ಗಾಗಂಡಕ ಯಮನುಗೆ ಸರಹದ್ದೆ ಎಹೆಂಕಮುಂ ಎಯಿ ಜಜೀರತುಲ್ ಅರಬುಗೆ ಎಂಗ್ ಹಿಸಾಬುಗ ಕೋರುತಕ ಅದಿ ಬಗೀಚಾ ಏರು ಎಕ್ಕಂ ಎಬೆಂಗೆ ಏಗೆ ಇತುರುಂ ಲೊಬೆತಿ ಅಖುನ್ನೆ ಅಳ್ಗೊಳ್ಮೆನ್ನೆ ಇಂಗೆ ಮಿ ಫಹುಗೆ ಹೋದುನ್ ತಕ ಬಲ ಇರುಗ ಫಹುಗೆ ಹೋದುನ್ ತವಗ ಅಳ್ಗೊಳ್ಮೆನ್ನಂ ಎಬ ಫೆನಿಗೆಂದೆ ದುಬಾಯ್ ನುವತ ಇಮಾರಾತ್ UAE ನುವತ ಅದಿವೆಸ್ ಜಜೀರತುಲ್ ಅರಬ್ಗೆ ಬೈ ಗೌಮ್ತೋಗೆ ಬಿಂತಕುಗ ಕೊರೆವಣು ಫಹುಗೆ ತಹುಲೀಲ್ತ ದಕ್ಕ ಗೊತುಂ ಎ ಬಿಂತಹುಗ ಮೀಗೆ ಕುರೀಗ ಬೊಡೆತಿ ಬಿಯ ಫೆಂಗಾರು ತಕೆ ಹಿಂಗಾಫವಾ ಕಮಗೆ ಹೆಕಿಫೆನೆ ಅದಿ ವಳುಲೈಫಾವಾ ಬೈಕ್ಕಾಲ ಜನವಾರು ತೋಗೆ ಕಶಿತಕ ಬಲ ಎರುಗ ಅಳ್ಗೊಳ್ಮೆಂ ದಿವೆ ಹಿಂಕಿಯಾ ಉಳೆ ಏಕ್ ನುವತ ಒಳುದುವಲ್ ಏಕ್ ಮಿಕಿಯಾ ಬಾವತುಗೆ ತಕೆತಿಗೆ ಕಾಶಿ ಫೆನಿಫವೆ ಎತಕೆಚ್ಚಕಿ ಫೆನಾ ಎಕುಗ ಅದಿ ಗಸ್ಗಹಾಗೆಹಿ ವರುಗದಿಯಂ ಹೆದೆ ತಂತಾಂಗ ನೂಣಿಯ ದಿರಿ ನೂಳೆ ತಕೆತಿ ಎನಮಸ್ ಎತಕೆತಿಗೆ ಅಥರುತ ಫೆನ್ನಂ ಎಬಹುರಿ ಅದಿ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ವಳುಲೈಫಾವಾ ಬೈ ರತ್ತಕುಂ ವೆಸ್ ಎಕಮುಗೆ ಅಲಾಮತ್ತ ಫೆನ್ನಂ ಎಬಹುರಿ ಎ ಫಹುಗ ಅಲ್ಗೊಳ್ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಂ ಒಯ್ ಎಹೆನ್ ರಿವಾಯತೆ ಮಿ ವಾಹಕೆಯಂ ಇತುರಂ ಎಬ
ಬಾರು ಲಿಬಿಗೆಂದೆ ತಬೂಕ್ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮೆ ಆ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕಲು ನಿಕುಮ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಈ ಹೂನುಗದ ದಿವಸವರೆಗ ಬಣ್ಣುಹೆ ಹೂನುಕಂ ವರಬ್ಬಡ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರಬಂ ಜೆಹಿ ವಡಾಗನ್ನವ ಗೊತುಗ ತೆಬೇಫುಂ ಅಡುವස්සವಾಣೆ ಮುನಾಫಿಗುಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಫಾಳುವೆಗೆಂದಿಯ ಎಂಗ್ ಹಂಗುರಾಮ ತಬೂಕ್ ಹಂಗುರಾಮೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಿಕುಮ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಎತಂ ಹಾಸ್ ಬೇಕಲುನ್ನಕ ಎಕುಗ එහෙන්නමස් ඒ නිකුම වඩාගෙන නොමුගා ෆෙනා කාබෝතක තිගි දතිකන් ඉන්තිහා ෆෝරාෆ් වනි එහෙම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ආම්මු ගොතෙගා මනා කරවමන් ගෙන්දෙවි ෆෙන්ගණ්ඩේ ෆෙනුණු කමුගා අවියස් ඒ ෆෙනුන් එබේකලුන් වගුතුන් බේනුන් නුකුරෙවුම නුහිප්පෙවුම එකලේගේ ෆානු වඩාගෙන් ඉසුන දෙව්වෙවි මෙනුවි එම දාහදේ මදු ෆෙන්ෆදකුන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එතන් හාස් බේකලුන්නකා ෆෙන් දෙව්වවා එබවේ මි තබුකුගේ හංගුරාමාගේ දතුරුෆුළුගා ifadeng hadisaye muadh bin jabal radiyallahu anhu ekalege fano riwa korabwa fave ekalege fano vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wudu koddevu matti man kalege fano fen eluvu mattaka kærive wada gennevima warammadu fen fode muli tanum wes libi fawani ehme mekalege fano ga wahaka fulum wes algon men nan enge dirulumuge alamat gelli ummidu kendi insanum beenum kuran evves warga kamnuda fada فين اتنو لبن بس غري اكلفان ودار رسول صلى الله عليه وسلم حديث كوربي يوشك يا معاذ معاذ جفانه دوس اون كاري وجه نوتا ورا كارين ميوني وغوتن اتويدان كم بيان كورم غوتن اري بوغا يوشك بينون كوربني ان طالت بك حياه تباغ عمر ديغوه گنا دوه دنيا هورج كم وانما ان ترى ما ها هنا قد ملي جنانا مي امام بخاري مسلم روا قروا فوا متفق عليه روايه حديث مي قربني معاذ كليگ فان انگ ودا گنوا ہے دوس کاری وجے كليگ فان دنیا گا ديگو عمرگ ہنوا فيا كليگ فان دكي ودا گنوانے اتم میتنو مار تبوکن اشارہ قروا evs diruമുಗ علامات فنن نتنو اتم میتنو بغیچاتا جنان مکیانی جنہ ای بوکو گس ہدیفاوا بغیچاتا ifada bagicata faaluwegin atuwedanete lubita khunne miyedu algon men saudi arabia ge tabuka balala aruga tabuka ki ei waragina adadaka miyedu bagicaya adi mewage gasta tarukari hedde mundatane miyedu algon menna tiyege terem befula ko tabuku jassawafa tabuku ge photo taka eche ballawala wafiya feni wada gannawane maluge eta bodeti paaku taken tabukum faaluwe fawata adi duniyage maluge bay ma'ruz tan eba beve munde tabukuga miyedu algon menna makka madina libe gina adedegge mewa takaki tabukun anna mewa adi fenattaka kurave masakketan ituruwe dandu hadda tafatu kumfunita ginave miyedu algon menna tabuku tereng fenuge asaru kendigen nuda gotuga fennamun ebade emwima من النبي صلى الله عليه وسلم خبر كربوا فبسفلو ادوهوغا معاذ رضي الله عنه قبول كربواني اي اكليگ فانوگه دوفلون iturufude vida nuwa bekalaka vegen iman ve wadagen hunneviti shakke vesne gotuga hame ekane ekalege faanuge nubuwatan iman wa kamattaka lofulun ekan qabul kurabwan udagu haluga hennamas iman kamuge emme furihama darajage bekalun tibbevit hennamas miedu algon men fennamu midani kawitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurwa fawa mi basfulu sida dimaya algon menge lo machan hama wegen annatan adi egiturun saudi arabia ge emme bodu e sarahadden ei nota jaziratul arabuga saudiya vi bag warabbodu sarahadden ei al qasim ge eki sarahaddu takun bimuge waran adin hinga hore fengaru tammiharu danduwerinnan hodifa ebave ehmima nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fawa fadan miistahunge masakkatun kamuga avies adi allah subhanahu wa taala qudrati gotun e korota nota fengarta faalu korobwage namaves miyadu jaziratul arab dani fehive bagichata ka danduta ka badaluwam ege iturun algondu miyadu balalangoin anekkamaki insana maran ede edun ginawegen diu nota dirula munda insana e zamanegga qiyame kariwima ena maruman ummidu qur'ane kaman asfawa aw nota basfulu ay duniyawi hayataki imtihakum furifa watani
bay faru insan nan imtihanu taka kurimati wima bala musibata kurimati wima dirulumuge hayata meduga ummidu kendigen wes datan ade ennamas iman kamuga ahulwerin naki efada bayakunu ebami hunnan onnani Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata ketterive e ilahu ge hadratun edevwa imtihanu takum faasu mattaka masake kurum madama ukhrawi hayatuga kamyab libigen diu mattaka ennamas insanunge terega undaguta boduwe diriyulum warabbada dative insana enage marang ummidu kurun ginawane zamane aske nuniya qiyame nuwane kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa miwani ade hadis basfuluga as miwani la taqumu as-sa'atu hatta yamurru ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayaqul qiyame qaim nuwa hutte mihaku waluleifawa qaburege karing hurasko fadahindu ya laitani makana timanna mi e qaburuge ahulweriya kamuga nuikan dere nota timam mi e qaburuge ahulweriya kamuga wane name hitan arazama annane lubata khune nikam visnawa insana en Allah subhanahu wa ta'ala kiritu qur'anuga e insanage duniyevi eduman onna dahivetikamun duniyege hurman onna dahivetikam bodukamun adi maruman ena nedetive kiritu qur'anuga etat tanegga eta faharege matimani ekama nuruhun terikamuge bas wahi kurabwa hame hemme rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurabwa fawe mi ummatan fahu zamanuga as jehene emme bodu nikamatikamaki duniyege kufuruge ahulwerin mi umme washalume kaachege washala fada ehalatuga wes algon men nikametiwegenda emme bodu sobaki algon menge kibaga wahune ki echen ashaganegen diu e wahunaki ei duniyevi hayata lobi kurma maran nurhun terivu ennamas zamanen eba ade eba mihunge terega dirulumu kankan dative ekam boduwegen gos maruman insana ummidu qur'ane zamane e zaman atuwejjo madane qiyam qaim nuwane kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurwa fon emima ekalege fanu wani mifada duhen awmo kuriga algon mennan irshad dewafa hadis basfur tawga tafatu wagu tawga irshad dewa fawe hiyo amal kurun gina kurma hiyo amal kurumuga awaswe gatuma wagu to naganula hiyo amal kurumatiga demitiuma sababaki baem mihunni fahu zamanan as qiyam karimum anna iruga hinduno mu'minek gotuga hunna miha hawiru wambaira kafiru wegendane zamane ebade hama ehemme hawiru mu'minek gotuga hunna miha hindun wambaira nota hinduno aliwiligen ena teduwan bayra kafare gotuga badalu wegen dane zamanen ebade ehmima efade zamana ka algon men kurimatlan jomo kuriga rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men nan irshad devwani hiyo amal kurun iturukon hiyo kamuge matiga thabit we hurma masake kurma adi hame hemme man nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon men bayan kurwa fawe diriulun undaguwe buraheli kamekkamugawe miistakunna iman kamagen ulun undaguwegen hinga adafada halataka duniyega mu'minun biratte hivegen daneka em eduwahakun insanaya maru ei emme lobeti kantakkamuga eneya ihsas kurwegen hinga danekama em rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurwa bay basfurtawga aswawe as-sabiru fihim ala dinihi kal qabid ala al-jamr ebami unge tereng fawzamanuga anna mihunge tereng enage diinuga hifahattagen hunna mihage misalaki anguru alifan ganden enage mushuteriya lagen hifahatten hunna mihige misale diinuga sabitu hurmaki mujtamauga undagu kamakave mistahunge nafrata undagula ruliverikan amuwe tafatu geggoton undagu taka kurimatlan jegen edwasor diinuga hifahattagen hurmattaka hunna miha ei enage atuge teriyan anguru alifan gande nuwata donkure fawa hila gande lagen hifahattagen hunna mihige misale maneki efada miheka ke kurma datiwa fadan note gotan hifahatta lagen nuhurwe fadan iman kamuga hurman eduhuga undagu wegen dane ehenkamu algon menna ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi ishara kurawani efada undagu duwahen anna hinduga bay mihun duniyega mi undagu ta kurimatwegen as marang ummidu kuramu dane kama nota marang ena edene kama lobe takhunne mi baban algon men nota mi wahaka getere wade bunima ofede suwale
nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurave maran ummidu qur'ane kama fa zamanan asa ehem wima ei edevigen wa kametto nuwata nunto ehem basfule rasul sallallahu alaihi wasallam irshad devwa fawe tiyabamihun na dimawa musibata ka gulige maran nedesh ehem wima evves befulaku maran ummidu kurmaki nuta maran edumaki ei edevigen wa gotennu allah subhanahu wa taala jessevi ekanta kattaka ena kettiriwan jeheni ei emme rangalu gotaki ehen namaves rasul sallallahu alaihi wasallam ga arihun ashoy kommehen algon menge tereng mihako ehen goten netigen ena maran ummidu kurman ede kama vanama e halataki ei allah subhanahu wa taala ga hadrata diu mattaka eilaha baddal kurmuge ummidu boduwe eilah subhanahu wa taala ga hadratu gawa niyumatan edum verive enage duniyavi hayan eneya hegotuga beenu hifijje kama ummidu kurave hanuga ena edeshe timaya maruvun ei hegoikkamuga wanama timange maru gen hippawande nota timange forana hippawande maneki ummidu ko duwa ko gen nuwane timange forana hippewumaka kamaku timanne maruvun ei emme rangalu goikkamuga wanama timange forana hippawande egotan ena edi duwa koramun gendash anikkamaka miyoti algon men balalan handa behe kame handa ki kiritu qur'anu ga allah subhanahu wa taala e handuge wahaka eta faharaku zikr kurawwa fawa e ilahuge bodeti makhluqat takuteren nota e ilahuge bodeti ayat takuteren ayat e ilahu subhanahu wa taala kiritu qur'anu ga bay tantanuga handu gandevwa huwa wahi kurawwa fa bave handaki e ilahuge ayat takuteren ayat ekkamuga bayan kurawwa fa bave adi mistakun e handun ebaminge wagutaka zamanta denegatumuge wasilati kamuga wes bayan kurawwa fa ve rasul sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfa wa riwayaten eba ove qiyame qaim nuwane handu ei wara kærin fenna etchekamuga wejjoma dande mi algon menge nukuta eki qiyame qaimumuge terega handu wara kærin fenigen diun himene be riwayatoga eba ade mi kærin fenumuge maneki kobato ei handu mahoge furatama vilere handu bala mi hunna e handu fennani gaggandaka devana vilere nuwata timwana vilerege handu fadanne maneki ehaves bodu handege gotuga fenigen dane egota fenun amuun ei qiyame qaimumge sawbe gotuga rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa miwani ibn qayyim al-jawzi rahimahullah ekale gfanu vidano faave be kalun furatama rega handu eha boduko fenunima wahaka dakkafane mirege handu ma bode mi furatama vilerege hande nune mi devana nuwata timwana vilerege handu kamuge wani he ekale gfanu vidano wani mi hadis bas fulun algon mennan eba inge muhimmi ki handuge bodu kodaminaka nune muhimmi handu fenume furatama vilerega er riya ekoggen roda hifuma adi iidu kurun kande eligin dane ade sahabinge duwaswaruga ibn abbas radiyallahu anhuma ge arihun asfa wa riwayatun algon men ebe enge mifada hadisai hingafa waka ei tabi bekalaku vidalwani timammen umra nikume wadage neve ei ramadan moge furatama vilerega umra nikume wadage nevime ere timammen nan handu fenijje sahara ge terega wadaga noniku handu fenigen timange men ge terega ebbe ko kiyafiye ei devana vilerega nota timwana vilerega hande egotan e bahuse kurumuga timammen tibejjam den emburi ibn abbas radiyallahu anhuma garihan as dannawani migotan mikan hingagen hingajje ehenduga ekalege fanu vidalwani kon iraku kon reku he tebami hunna fenuni den e reya waguto kiyade vima vidalwani allah subhanahu wa taala handu digu dammawa nota gina waguto hunnane gol lavwa adi andu bodukon tiyabami hunna dekkew mattaka bay faharu lavway ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwaswaruga egota kanta hingagen diye ehenduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kureviye
Allah subhanahu wa ta'ala handu hifahattama adi bodu kotiya bami hunna dakkawafa evaniye ei hama handu mahoge furatama vilere mi hadisata kun algon menna engeni kurimves handu migota käriko bodu ko fenomuga hadisa bay fahartoga rasul sallallahu alaihi wasallam zamanuga adi tabi bekanunge duwaswar feshuma fogaves manake sahabinge duwaswaruga hennames tabi bekalun tibbawani kon efada hadisa hinga fawakama adi mi zamanuga miharos wahaka dekeve bay faharo handu mahoge furatama vilerege handu adiya khilafa bodoko fennakama miya kuga algon dannawalan ilmi hagigate ilmi amanate gotuga mi handuge wahake abehe gotun asfawa riwayata bay bekalun dhaif ko hennamas imam albani rahimahullah adiwes enun hadis ilmuge bayin ilumering mi riwayata riwayen ani riwayata guligen as saha nota hasanu daraja genna wafawe ehmima mi wahaka mi dannawali fahariga befulaku hippulan ekan ara wadagen fa oedaneti mi kankam algon menna engen dani kawito nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge nubuwatuge tedukan kurige darostawga tebe fon adwaswa fawane fada adi hama ehme algon menge lomacha fennan huri kankan miedu algon menna feni hama mundakan adi adiya khilafu bodeti kankan misalaka algon kurin denne fada jaziratul arabuga maamela meliya adi goamuge bagichatan hedi fengarutan hingagen dane kamuge khabaru algon menna debwa faviru ekan algon lomacha miedu feni faalumun annakama adi miharuge fahuge tahlil takun dakka gotun wara kari hisabegga jaziratul arabuge hisab taka boko ware vehuma adi hisab toga gastaka dandutan hedigen awmaki ei ekashigen wa kame gotuga feni fave ema du'a ke algon menni mi fada kankamun ibra libigane algon menge iman terikan ituru kurumuge baro libigen wa baikamuga lebebun Allah subhanahu wa ta'ala algon men ilahuge matwere nabiyaya furihamu gotuga imamve e nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge nubuwata meduga yaqin qura halu ekalege fana iqtidaumuge hew nasib minbor kurevun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.